plivanju, da ne zaboravimo. Prva disciplina današnjeg programa je disciplina koja nas najviše interesuje. Finalna trka na 50 metara delfin stilom u kome očekujemo medalju od Milorada Čavića i nećemo biti neskromni ukoliko kažemo da od ovog momka koga upravo vidite očekujemo zlato. To je on potvrdio kvalifikacionim vremenom koje vidite. 23:25 plivao je juče u polufinalu i postavio novi evropski rekord koji je star gotovo 3 godine i oborio je rekord ovog Ukrajinca, Sergeja Breusa. On će mu sigurno biti najveći konkurent u ovoj trci. U ostalom, u polufinalu je imao drugo vreme, ali treba imati na umu da je to drugo vreme bilo gotovo pola sekunde slabije. Ako se ima na umu i podatak da se pliva na 50 metara, da trka traje 23-24 sekunde, pola sekunde je zaista ogromna prednost. Vidite u 7. stazi Amarile Voa iz Francuske, 22-godišnjeg Francuza, ušao je sa 6. vremenom. Tu je Draganja iz Hrvatske, je sa najlošijim vremenom ušao u ovo finale, ali svi ovde mogu da iznenade. Hrvatska ima 2 predstavnika, tu je i Mario Todorović, nismo videli Evgenija Korotiškina koji će plivati u prvoj stazi, a isto tako dobar rezultat može napraviti i momak iz Danske koji će plivati u 3. stazi pored Milorada Čavića. U pitanju je Jakob Anker iz Danske. Dakle, 3., 4. i 5. staza, to su one staze na koje obraćamo pažnju. 4. najviše, u njoj pliva Milorad Čavić, momak koga vidite i svakako i pažnja reditelja upravo na Čaviću, jer rezultat koji je juče postavio daje nam za pravo da se nadamo zlatnoj medalji u ovoj disciplini. Mora se priznati da je zaista šteta što ovo nije olimpijska disciplina, ali bit će prilike i na 100 metara da ispratimo najpre ovo finale na 50. Trka je startovala i krenula je jako dobro. Bitan je start kod ove trke. Nije imao juče najbolje startno vreme Milorad Čavić, međutim to uspeva da nadoknadi u bazenu. Nije dobar ugao kamere, ali u svakom slučaju 4. staza za sada grabi ka pobedi. Milorad Čavić najbrži ispred Breusa, Breus na drugoj poziciji, Čavić, novi evropski prvak Milorad Čavić sa vremenom 23:11, neverovatno, i to je novi evropski rekord. Ponovo ga obara Milorad Čavić pored zlata, polako se približava čak i svetskom rekordu, čini mi se da je Breus drugi, 23:11, bolje vreme nego što je juče imao u kvalifikacijama. Zaista ovaj momak oduševljava iz dana u dan. Fantastična trka za Milorada Čavića, pogledajte koliko je, za pola tela je ispred Breusa, Breus drugi, ako se ne varam, Jakob Anker na 3. poziciji. Ovako nešto smo i očekivali, ali možda čak i ne ovoliko ubedljivo. Dakle, novi evropski rekord, Sergej Breus srebro, Rafael Munoz Perez je opravdao 3. vreme iz